Sudah sekian lama kita tadi menunggu. Jadi akhirnya kita terbayar dengan kejenuhan kita tadi, dengan mendengarkan kata sambutan dari Bapak Effendi Syahriban. Salam. Horas maldita sudi. Tapi nagsanggapan ka tuni ba, lain ba, katulang, naksudi dalam pengudison, taruh mobil di tuan rumah, panenggolan, na magkubasi jala buhay, pagtupaon daw na buhita, magkatay di bawah sa batalyon. Yaman to din ang pengudison, sa butula may ida do Robson, alam nga 10 tahun lagi may repair, wala kampanye do Robson sa siya ko. Alam niya, may tunggajang do, alam pito kabupaten, may tama pa ho, pito kabupaten na ako sa Libor,